twizere ko mumeze neza cyane mu byo muri gukora byose. Mukore subscribe mukande like mukande share, tukomeze kugenda twaguka rwose dutera imbere tubagezaho natwe amakuru agezweho yihuta cyangwa se n'ubusesenguzi nkuko mumaze kubimenyera. Hanyuma nitwa Isaac Neza mbaha ikaze. Hari amakuru atugezeho kano kanya yuko ibintu byakomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Hari umukoroneri wo ku ruhande rwa FARDC wamaze kuraswa mu buryo bukomeye cyane, ndetse rwose abarinzi be baricwa. Abo bose bakaba baguye mu gico cyangwa se muri operation yakozwe na mama 23. Ni ambushi yakozwe yateguwe mu buryo bukomeye cyane. Rero ahantu hitwa Kajembwe ku Ndondo ibintu byabaye bibi cyane. Hari colonel yitwa Mitabu wa M23. Uyu nguyu ni nkubwira ngari gukora akantu muri Kivu y'Amajyepfo, umve yuko abagabo rwose baba batoroshye na gatoya. Byanatumye haba inama y'igitaraganya itunguranye cyane, ndetse rwose yabaye ndakubwira na hoteli yabereyeho byose ko bimeze yo ku ruhande rwa FARDC cyangwa se coalition y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari bacyo. Unuvanga inama zibaye ziba zirimo nyine coalition yose, FARDC, Wazalendo, FDLR, hakaza FDNB nyine igisirikare cy'u Burundi, hakaza P5 ya Kayumba Nyamwasa, bose bagakorana. Ndetse harimo no witwa Colonel Nyamusarwa nyine muri Gumino, bagahurira Uvira cyangwa se nandi atandukanye na Makobora. Ni ibice bike bahuriramo. Rero ndakubwiza ukuri kibiri kubera hari ya hepfo ari ibindi bindi. Ndakubwira kandi ku yandi makuru rwose atandukanye ari kuvugwa mu mujyi wa Uvira, naho ahitwa Karundu hari amakuru mabi cyane ariko havugwa. Ndaje nyagarukeho rwose ni nkubwira ngo urugamba rwabaye urugamba. SM23 yaba yinjiye Uvira cyangwa se biteye bite, kuko rwose ntabwo byoroshye. Hari amakuru agaragaza ko rero hari Abanyekongo bari barahungiye mu Burundi, ubwo mu bice byo muri Teritwari ya Uvira byaberagamo imirwano byari bikomeje kugenda biba bibi cyane, bagarutse muri Kongo. Iyo gahunda yo iteye ite. Hamwe nandi makuru, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko rwose abarenga igihumbi bafunzwe mu buryo bukomeye cyane muri Kongo, ndetse ko uburyo bafunzwemo abo igihumbi banakatuye igihano cy'urupfu, kandi ko ibyo bishidikanywaho byose. Ndaje mbigarukaho nandi makuru menshi cyane tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yanyu ndetse yacu. Reka twinjire muri aya makuru. Ejo nababwiraga ko ari kubera imirwano arahitwa Imitamba, ndetse ko M23 kuva ku munsi w'ejo yakoze operation yaguyemo abasirikare benshi bo muri coalition ya FARDC, bituma hanafatwa abasirikare b'abacanshuro b'abazungu bagera kuri 2 baje gufasha mu buryo bwa tekinike ndetse no kuyobora urugamba n'uburyo bwo gukoresha amadrone ndetse n'indi koranabuhanga abasirikare ba leta cyangwa se FARDC baba badafite. Ibyo rero bari barabiteguriye ahantu hitwa Mitamba, hahandi hacungamiye umujyi wa Uvira. Byari mu buryo kugira ngo asunike mama 23 ku buryo kuko bari kuvuga ko iri kugenda isatira uyu mujyi isaha n'isaha ikaba yawisubiza, kuko si rimwe cyangwa se kabiri cyangwa gatatu humvikana amasasu mu mujyi rwagati muri Uvira. Bo bakavuga ko rero ngo bikorwa na mama 23 bategura icyo kintu cyo kujya gushinga opposition aho ngaho, ariko uko byabagendekeye twavuga ko ari nk'inkuba yabakubise, kuko M23 araje bakuraho operation ku buryo mu kanya gato katarenze n'iminota 30 abantu 22 gusa banyobera Colonel Mitabu bakoze operation, abasirikare benshi barahagwa ndetse nahafatira ibirwanisho byinshi. Byatumye rero haba inama ubona kugira kubirebana no mu koroneri warashwe n'uburyo yarashwemo. Ndagira ngo mbanze nkubwire uko ibintu byifashe. Byatumye mu nama yabaye yatumijwe n'uwitwa General Chivira, ni Brigadier General Chivira wa FARDC, niwe twavuga uyoboye ingabo cyangwa se coalition muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande nyine rwa FARDC. Ni utanga amabwiriza operations ziko zigomba kugenda, amaramforo, deployment, ibirwanisho niba byabuze byinshi, mbese byose babiri ku mutwe uyu mugabo witwa General Chivira. Uyu rero yatumije inama y'igitaraganya, hatumizamo Wazalendo, atumizamo FDLR, abarundi atumizamo rwose buri umwe, umusirikare n'agasirikare baraza bahurira aha muri hoteli yitwa Maendeleo. Bego hariya rwose Uvira, aho ngaho niho bahuriye muri hoteli yitwa Ndebe, ni muri hoteli yitwa Maendeleo. Iyo hoteli rero niyo bahuriyemo bungurana ibitekerezo amasaha agera muri 5. Mu rukera rw'uyu munsi nibwo iyo nama yabaye, baraganira bungurana ibitekerezo ngo niki kiri gutuma mukomeza gushirira ku rugamba.
bagenda bavuga bati hari abavuze bati harabura intwaro, abandi bavuga bati ntabwo dufite ubwirinzi bw'ikirere, abandi bati ubutasi burimo ikibazo, bati harimo ubugambanyi. Bya bindi bisanzwe nyine muri coalition ya FARDC yo bamaze gutsindwa nkuko nabikubwiye, hagenda hakorwa inama za hato na hato, kuko n'ubushinzwe M23 wafataga ku ndondo bahise bajya makorobora by'igitaraganya bahakorera inama ihuriyemo abasirikare bakuru muri coalition yose, nabwo biga uburyo kingo agiye gutangira gukora position ahantu zitari zisanzwe ziri, agashyiramo ubuyobozi bushya ndetse hakongerwamo n'ibirwanisho bidasanzwe cyangwa se ibikoresho bidasanzwe by'umwihariko bibanda ku ntwaro zirasa muri ndende ndetse no gukoresha amadrone. Aha rero naho uyu General Kivira yabajije ikibazo, ariko baje gufata umwanzuro ngo wazarendo bavuga ko ngo igikenewe ari uko hazanwa umukoroneli witwa Koloneli Nyamusaraba. Uyu muramuzi no muri Zagomino cyangwa se uyobora babasirikare barwanya bene wabo b'abanyamurenge. Muri zikware hari urugamba aho rwose abanyamurenge bavuga bati dukomeza kugenda twicwa umunsi ku munsi, twica n'igisirikare cya kinafatanyije n'abandi bagizi ba nabi barimo za FDL n'abandi, ariko ugasanga wenda amahanga ntayibona. Rero hakaba noneho bene wabo batumva impamvu cyangwa se batumva uko bene wabo bakomeza kwicwa, bagiye bakifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse banashinga imitwe ari iri gufatanya muri iyi minsi niyo yabakayumba Nyamwasa ya P5. Harimo rero uwitwa Gumino ari wo urimo uwitwa Koloneli Nyamusaraba. Niwe rero bavuze bati uyu nguyu rwose dukurikije ukuntu hano hantu ahazi yadufasha cyane, nawe kuba yategura ambushi za M23 cyangwa se gutegura operation, cyane ko ari umuntu wahabaye ndetse yakunze kuyobora ingabo muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri ziriya zo z'abanyamurenge. Aha rero byatumye hitahabwa ubwo bubasha. Hanyuma rero ubwo bimaze kugenda gutyo bahise banategura operation yihuse, barirukanka rwose bashaka kujya kugota M23 bakayisanga ahantu bita Bugogoma. Urumva bagomba kujya rero Bugogoma, bakora urugendo rw'amasaha agera muri 4. Koloneli Nyamusaraba n'ingabo ze, ariko hagati aho uyu Koloneli Nyamusaraba yagombaga kugenda, hakaba n'abandi baturuka aho bita za Kajembwe, bose bakaza guhurira ahangaha Bugogoma. Koloneli Nyamusaraba agaturuka mu ruhande rumwe ahangaha rwose muri Sud Kivu, n'ubundi ahongaho mu bice bya za Minembwe, noneho bo bakaza baturutse ahitwa Kajembwe bakaza bagahurira Bugogoma aho bavugaga ko ngo hari M23. Rero bahise bakora urwo rugendo Koloneli Nyamusaraba ataragera aho hantu, baje kugwa mu cyo bita ambushi. Hanyuma rero amakuru akagaragaza ko rwose abasirikare, nge ntahita nkubwira ngo imibare ni ngiyi, hari ibitangazamakuru kuvuga ko ngo haguye abagira muri 17 abanyamurenge bo muri nyine bo kwa Koloneli Nyamusaraba, 13 ba FDLR, abandi basigaye nabo bahaguye ngo bakaba ari abarundi FDLR na FARDC, bose hamwe bakaba ari abantu batari munsi ya 25 nk'uko amakuru tugeraho bivuga. Ni bikuye bitangazwa rero n'itangazamakuru no mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abo rero M23 yaje kubagota irabatanga, maze bakuraho operation bagwa mu cyo bita ambush itaragira aho Bugogoma, ku buryo amakuru avuga ko rwose abari baturutse Mitamba, bari baturutse mu ruhande rwa Koloneli Nyamusaraba, bose baguye mu gico cya M23 cy'umugabo witwa nde Koloneli Mitaba. Uyu rero azi neza n'inkwira ngazi neza ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, wumve ko rwose ari ibintu azi cyane. Nuko ngo muri M23 bakunze gukora ikintu twakita specialization, no kuvuga ngo bareba niba bagiye kujya kurwanira mu gace runaka, umusirikare waba warigeze kwakorera cyangwa se warahabaye, ashobora kuba yarabaye mu buyobozi mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC akaza kwiyunga na M23, cyangwa se yarahabaye mu bindi mirwano igiye itandukanye, kuko rwose ubona ko abantu bitwa nka Koloneli Sabimana muri Masisi ni umuntu wayoboraga operation zikomeye cyane, ku buryo hariya mu bahaguye benshi mu ruhande rwa FARDC. Uwo Koloneli Nsabimana rero yabaga yigaragaza cyane muri territoire ya Masisi. Aha rero muri Kivu y'Amajyepfo urabona ko umuntu rwose uri imbere cyane ari wo bita Koloneli Mitaba. Uyu rero akaba ahangayikishije cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu rero bongeye gusubukura icyo twakita nk'inama, bavuga ko ngo bagiye gukora ibindi bintu bidasanzwe, bakareba ngo ikiri kubura muri coalition, bityo bakiga n'uburyo ki bajya bategura cyangwa se ngo bahangana n'izi ambushi za M23. Kuri imirwano yose iri kuba muri iyi minsi bari kugenda bazira kugwa muri ambushi, kuko n'ibyabaye
habaye imitamba ku munsi w'ejo bundi nabwo ni coalition cyangwa se abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC nabwo baguye muri ambusha M23 ni nabwo yafataga abo basirikare b'abacanshuro bikanavuga ko rwose abahaguye harimo n'aba officier byari nyuma yuko n'ubundi ku Ndondo nabwo hari habereye indi operation M23 nabwo bagwa muri ambushi ni nabwo hagiye hakurekura amakuru ko haba haraguye akoroneri batatu kugeza ubu bitaramenyekana ngo nabaye niba ari Wazalendo niba ari FARDC niba ari FDL niba ari FDNP. Hanyuma rero ayo niyo makuru kugenda avugwa aho ngaho rwose aho bita rwose Bugogoma, ariko kandi amakuru avuga ko rwose n'ubundi mu mujyi wa Uvira M23 ikomeje gukora ibintu bikomeye cyane ku buryo rwose amakuru agaragaza ko FARDC ifite ikikango ko M23 yabishaka kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Ahitwa Karundo naho humvikanye imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ahangaha ni ukuvuga ngo bahawe itegeko n'undi tutse ku mugabo witwa Generali Chivira wo muri FARDC nkunakubwiye uyu rero yavuze ati rwose tugomba gukora ikintu gikomeye cyane tukarinda umujyi wa Uvira kuko M23 yawinjiriye nta kabuza. Hanyuma nibwo rero baje kuvuga bati mugomba kuzamuka abandi bagaturuka imitamba hanyuma abandi nabo bagaturuka mu mujyi wa Uvira rwagati. Abaturutse mu mujyi wa Uvira banze kuzamuka bavuga bati M23 yakoze ku munsi w'ejo bundi muri imitamba turabizi ntabwo twakwizera yuko itagifiteyo ingabo muri ayo mayira atandukanye, bati nimubanze mwohereze ingabo ziturutse imitamba tuzibone ku misozi icungamiye Uvira bityo tubone kuzamuka. Abandi nabo bari imitamba banga kugira gute, banga kuva mu birindiro ngo bamanuke bakomeza gusiganira aho ngaho. Amakuru agaragaza ko rero kugeza ubu byababanye urusobe hagati aho bashakaga kurinda hagati ya mitamba ndetse n'aha ngaha baturukaga mu mujyi rwagati muza Murungwa muri Uvira bakomeje kugenda bamwe baguma mu ruhande rw'barimo ndetse rwose abandi baguma mitamba, hariko hango akaba abari batangiye kuzamuka bari abantu bitaza Kari Mabenge. Nuko nkuko ibintu byifashe rero kugeza ubu muri Kivu y'Amajyepfo muri aya masandi ko kubwira iyi nkuru nta masasu ariko humvikana, ariko kandi abaturage b'iminembwe bongeye gutabaza bavuga ko hashize iminsi nubwo nta bitero bikomeye cyane byari bimaze iminsi nk'ibya drone, ariko ngo ingabo za leta ndetse bafatanyije na FDL na Wazalendo ngo bari kwirara mu mirima y'abaturage bagasahura imyaka y'abaturage bagasenya amazu bakica inka n'andi matungo atandukanye, kandi ko ibintu bihangayikishije cyane ku buryo ubona ko ngo bubuye ibibugizi bwa nabi mu kubangamira abaturage b'abanyamurenge nkuko babisohoye mu itangazo bashyize ahagaragara. Bagasaba rero imiryango mpuzamahanga harimo na Loni gutabarira hafi ibiri kubera mu misozi miremire y'Umurenge, cyane cyane ubwicanyi bukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka twihute cyane andi makuru aragaragaza ko rwose abanyekongo bari barahungiye mu Burundi ubwo ibice byo muri teritwari ya Uvira byaberagamo imirwano ikomeye cyane mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 batangiye gusubira bari gutangira gusubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bahunguka. Murabizi ko hari imirwano ikomeye cyane yabaga ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma yihuse cyane kamanuka igafata za Kavumu igafata Bukavu igafata Uvira. Icyo gihe niko hagendaga hahunga ingabo, ariko kandi n'abaturage b'abasivile birumvikana ko bagendaga bahunga nahunganaga n'undi koko M23 ari ku muvuduko udasanzwe, ndetse uko ititiza ingabo za leta birumvikana ko nyine imirwano nayo burya yafataga indi ntera, bityo rero n'abaturage b'abasivile bakagenda bahunga. Mu bahungwaga rero harimo abari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko ariho hantu byoroshye cyane kuko nyine buryo uriya mujyi wa Uvira abahazi neza bavuga ko ari umujyi uteganye bya hafi n'umujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Rero ahangaha rwose ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR ryatangaje ko kuva ku itariki 23 Mata ryacyuye icyiciro cya mbere cy'impunzi 462 z'abanyekongo zabaga mu nkambi ya Busuma muri komine ya Rugigi. Iki gikorwa kikaba gishingiye ku biganiro byahuje abahagarariye Burundi, abahagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahagarariye HCR. Ibyo biganiro bikaba byarabaye nyuma yaho muri Werurwe Burundi bufunguye umupaka wa Gatumba wari ugiye kumara amezi 4 udakora kubera impungenge z'umutekano, ariko amakuru agaragaza ko izi impungenge bazishinyiraga kuba M23 ariyo iri muri bice ku buryo bavugaga bati
ntabwo twafungura uwo mupaka ngo hari M23 ndetse bo bakanavuga ko ngo n'ubundi M23 kuba ihari ngo n'u Rwanda ubwo ruhari kandi ngo badafitanye imibanire myiza, bityo rero ko ziri mu mpamvu zatumaga abakanira cyangwa se bafunga aho. Rero HCR igaragaza ko imirwano yabereye mu bice byo muri kibaya cya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi mu mpera z'umwaka ushize yatumye abanyekongo barenga ibihumbi 100, urumva ibihumbi 100 bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Abo rero bakaba baragiye bacumbikirwa mu nkambi zo mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Rero guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kongo kuko uyu rero banavuga ko n'ubundi agenda ngakorera mu Burundi bwakira kitwikirije akabona kuza muri Kongo bitewe n'uburyo kuko ubundi hari abayobozi muri Kongo muri Kivu y'Amajyepfo kugeza ubu ntibarizera yuko hari umutekano bitewe n'uburyo M23 nubwo yavuye mu mujyi wa Uvira yibereye hafi aho ngaho isaha n'isaha ya barasa. Bivuga ko abayobozi bakomakomeye bajya gukorera mu gihugu cy'u Burundi bakanakorera muri Kongo kubera kudashyira umutima hamwe bitewe n'impungenge bafite kuri M23. Uyu akaba yitwa Jean Jacques Pulusi yatangaje ko izi mpunzi zari zibayeho mu buzima ngo bubi cyane bumeze nko mu kuzimu, ariko nubwo atangaza ibi hari abaturage batangiye gutangaza bati nubwo izi mpunzi ziri kugaruka umurasirazuba bwa Kongo cyane cyane hari muri gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi umutekano ntabwo wizewe neza ukurikije ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abambari babo barimo FDNB barimo FDR barimo P5 n'abandi. Bati rwose kuba izi mpunzi zagaruka muri Kongo byaba ari ibintu byihuse. Rero uyu we yagize ati rwose bagenzi babo ngo bavugaho mu buzima bubi budakwiriye umuntu ngo bari babayeho nko mu kuzimu ngo gutaha kw'ikiciro cya mbere rero ngo kuzatuma n'abandi bashishikarira gutaha ndetse ngo n'abatahutse bashishikariza bagenzi babo ndetse ngo babe batahuka ari benshi bityo bagende bagaruka mu gihugu cyabo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi aho izi mpunzi ziherereye agaragaza ko bafite impungenge ku mutekano uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bavuga bati se ko hakiri imirwano ikomeye cyane kandi cyane ikaba yirwa mu ruhare n'abafasha igisirikare cya leta, ibitero biri kugabwa ku banyamurenge ko turi kubibona, ibitero biri kugabwa mu bice bitandukanye harimo n'ubusahuzi ko tubibona, twakizera gute ko guhunguka byatanga umusaruro. Rero impaka ziraho ngaho kubahunze ndetse na leta Kinshasa igira ngo ibatarure vuba na bwango ifatanyije n'iyi miryango ndetse bibihenge isura nziza yo kugaragaza ko nta kibazo cy'umutekano kiri mu burasirazuba bw'igihugu. Rero ukumva ko ibi nabyo birimo politike yindi. Andi makuru akavuga ko imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abarenga 1000 bafungiwe muri iki gihugu bakatiwe igihano cy'urupfu. Ni muri Werurwe 2024 guverinoma ya Kongo nibwo yasubukuye ishyirwa mu bikorwa by'igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka 21 kuko cyo cyaravanyweho ngira ngo ni 2023 yego gutyo. Rero basobanura ko bigamije mu gukumira ibyaha byo kugambanira igihugu n'ubujura bwitwaje intwaro bukorerwa mu mijyi iri kwiyongera. Uhoze ari Minisitiri w'Ubutabera Costa Mutamba Tungunga akaba aratangaje ko bitazagarukira mu gukatira abantu gusa, niko rero atangaje, ahubwo ko abazajya bajyanwa bakatirwa bazajya banajyanwa muri gereza ya Angenga icungirwa umutekano kurusha izindi kugira ngo bicirweyo. Imiryango irimo rero SPM na SSPMRDC irwanya igihano cy'urupfu, CPG iharanira amahoro n'ubutabera ibifashijwemo na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko n'abanyamategeko yakoze iperereza ngo isanga muri 2024 honyine gusa abarenga 180 barakatiwe iki gihano cy'urupfu. Ariko andi makuru akagaragaza ko mu bakatiwe iki gihano cy'urupfu benshi muri bo ngo babashinjaga gukorana na M23 cyane ko icyo gihe ariko M23 rimeze nabi cyane ibafatana ibice byinshi, nibwo afataga ibice rwose byo muri Kivu y'Amajyaruguru, umuriro waka murabizi urugamba rwaberaga za Kanyamayonga n'ahandi hagiye hatandukanye Rucuru na Masisi. Aho rero byatumye leta Kinshasa ivuga ngo harimo ubugambanyi turebere hamwe icyakorwa, bityo bagarura igihano cy'urupfu kugira ngo umuntu wese ngo uzajya yumva igihano cy'urupfu abe yatitira cyangwa se yagira ubwoba bwo kuba yakorana n'uwo bita umwanzi cyane M23. Ariko yo ivuga ko atari M23 ahubwo ari ibindi byaha bigiye bikomakomeye bitandukanye harimo cyane ibigendanye no kugambanira ngo igihugu. Rero SPM yagaragaje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bya mbere muri Afurika bifungiyemo abantu benshi bakatiwe igihano cy'urupfu. Ibyo bigashimangira ko iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri iki gihugu riri hasi cyane.
Iyi miryango rero abadepite n'abanyamategeko bakaba bagaragaza ko mu mfungwa zakatiwe igihano cy'urupfu byaganiriye nazo 73% zavuze ko zakorewe icarubozo mu gihe zakorwagaho iperereza cyangwa se ibazwa hagamijwe kuzikuramo amakuru cyangwa se kugira ngo zemere ibyaha, bakazihondagura, bakabakubita, bakagira gute, bakabafungira ahantu hatari umutekano, hatari amadirishya n'ibindi bitandukanye. Nibyo bavuga muri iyi raporo. Basobanuye ko 73% bagaragaje ko mu gihe iperereza ry'ibanze ryakorwaga batari bafite abanyamategeko babunganira. 42% basobanura ko batabonye ababunganira mu manza, bikaba byarabashyize mu byago byinshi byo gutsindwa no gukatirwa, bakaba barakatiwe ku maherere. Rero iyi miryango yasabye leta ya Kinshasa kubahiriza uburenganzira bw'abakekwaho ibyaha burimo kubafasha kubona abanyamategeko babunganira, kuko ngo biri mu bibafasha kubona ubutabera buboneye, kandi bagahagarika gahunda yo gushyira mu bikorwa ibihano abantu bakatiwe, ndetse no gukomeza kudafunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, babagira nabi, bakubita, babica, babakora iyicarubozo n'ibindi bikorwa ubona ko bidakwiriye umuntu ukeneye ubutabera. Rero nguko uko ibintu byifashe, turaza gukomeza kugenda tubageza andi makuru agiye atandukanye hano rwose. Mukomeze kuba hafi yacu, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi muduhe comment. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.